Sanibonani nonke enibukela le video. Senza i-proportionality theorem okuyi-theorem yakwa-matric grade 12. Then sokwenza i-proof yakhona ukuthi how to prove nakuthiwa prove lokhunjani le theorem esho kanje ethi DE over AB is equal to DF over AC. I-proportionality theorem kwele, but la sibanani simani-triangle amabili kanjena anjani enama-angle anjani afanayo ukuthi ke ama-triangle asuke sinikwe wona asuke njani asuke similar because ama-angle wakhona wonke ayafana. Kuba kanjani ke just ukuthi nje ngikubeke nje esithombeni ukuthi iba kanjani lento. Angithi thina sizoprova ini i-proportionality. Ithini i-proportionality? It states that if two triangles are equiangular, shuthi ama-angle wakhona wonke ayafana, shuthi ama-triangle are equiangular or they are similar, then their corresponding sides are in proportion. Then to ama corresponding side akhona in proportion. Ithini ke lento? It's if lama triangle ngoba equiangular ama-angular le angle ifana nale yafana. Ithi mase kunjalo le theorem yona nje iphelele i-statement ithi mase kunjalo sekulingana ama-angle then leli side leli ama-side akhona in proportion. Shuthi kumele ahambisane leli cause la so divide ngithi ukuze kube i-ratio ngoba uyazi ukuthi proportion kuno-r. Shuthi ke masithatha leli side leli sothi leli side divide by liphi, divide by leli elinye ngithi libona leli kwa left nale kwa left, shuthi kuzoba u-DE divide by ubani u-AB. Yabo sesiwenzile aba in proportion is equal to bani ke leli lingapha kwa right leli over leli. Always kuba yilawa anjani opposite noma ngaba futhi yileli naleli, kodwa question angithi yabona basenzele maphi, basenzele leli naleli, leli naleli kanjalo ngokuthi ama-ratio akhona abe equal kanje. Iyona leyo nto echaza ukuthi they are in proportion. Ama-ratios akhona if wa-divider then aba equal, i-ratio akhona is the same, then sithi ke they are in proportion, akhiphe ratio efanayo. Siqala kanjani ke lento? Isitep sokuqala senza njani? Kule triangle enkulu sine triangle enkulu ne triangle encane. Sinjani okokuqala? Kumele si-introduce uline khona sikwazi ukwenza ini i-proportionality theorem. Kumele si-introduce uline le triangle enkulu, shuthi kumele kube no line la. After that ukuze kube ne-proportionality theorem kudingeka ama-parallel line, shuthi ke lo line masukhona la kumele ube parallel to lo. If sesikwenzile lokho ke yabona mase sikwenzile lokho futhi then sizoba parallel, sizokwazi ukwenza i-ratio yethu, siyenze i-ratio yethu. Okay ke shuthi singaqala ke manje, sesiyaqala manje siyenza njani? Si-introduce uline lapha yani okuyini i-construction, i-first mark yethu leyo. Shuthi sithi iphathi ye-construction leyo sithi thina ke sizothi point ubani, sithatha leli side elila phansi libo leli, sithatha leli triangle encane sizolibeka la. Sithi point, shuthi ke beka point noma place, singathi place place E. Okay, place u-E shuthi kumele abe along la, shuthi akazoba la u-E. Place E and u-F, yabo u-F aze ngapha azoba la naye, yabo shuthi imele abe la, yabo sifaka lo line lo sofaka la. Place u-E and F on AB and AC, on AB and AC respectively. Shuthi ke ngokulandelana kwawo u-E angithi yabo on AB siqale ngo-E la, masisanima E nama points siqale ngo-E, mase sinima ama-side siqale ngo-AB. Shuthi u-E uzongena ku-AB, u-E wethu then sesiyambeka la u-E. Mase siku-AC sifaka bani u-F, sesifaka u-F la, then ke siyakwazi ukuthi sithini, sithi siwufake uline wethu, then yingakho sithi respectively, sithi ngokulandelana ezisilibile la respectively. Mase kwenzeke njalo khona okunye kwenzekala such that njengokuthini, if sekunjalo yini kufuneka yenzeka, kufuneka kube ukuthi angithi yabo sithathe leli side leli sazolibeka la. Such that ke sekumele kwenzakaleni lama side angithi yabo sithatha ama-side lawa opposite ngapha nangapha, sithi such that leli side leli lizolingana naliphi naleli kwa left. Angithi kufanele sithathe le triangle encane
sazoyifaka la yabo sazoyifaka la kule piece yiyo le triangle encane yiyo le yonke sithathile sazoyithi khaxa la then sithi such that ke uDE uzolingana nobani noAE yabo vele kufanele kuvume kanjalo and ubani and uDF ulingana nobani noAF yabo futhi ke such that ubani such that uDE equal to bani iside eliba left is equal to AE iside elikhandekile lapha yani yabo mase kuthi nobani no DF kwe small triangle is equal to AF kanjalo futhi nobani no EF naye is equal to bani yabo no EF is equal to EF vele common ke then singayishiya kanje mase ku kanjena ke senza kanjani ngithi yabo sesiuplaceile step number 1 wethu ukuplace lo line lapha yana sekukhandeke ini itriangle ke enani eno line la sekushoda ini sekushoda ukuthi ke kube nani angithi sithe such that lo ulingana nalo bese kuthi lo ongapha is equal to lo ngapha uyabo steps esinye silandelayo ke kuba yini uF vele obvious uF is equal to uEF then mase kunjena ke yini yenzakalayo then yini senzeka ke senza njani sithi kule triangle encane esikhandekile kule sizoqhathanisa le triangle lena nayiphi triangle nalencane yabo ukuthi lencane esifici khona nale khanda esikhandile siyaqhathanisa senza njani ke mase uqhathanisa sizothi in triangle AEF and triangle DEF yabo uyabatshela ukuthi njengamanje ngikhuluma ngala ma triangle awu2 yabona zama ukuyapi ngala ma triangle zama ukuthi si-introduce iside into ezothi parallel khona sikwazi ukuthi sithi senze ini i-proportionality theorem then so wenza kanjani ke then ilokhu njani by the way ile lokhu njani so wenza kanjani ke njengamanje shuthi ke sorry for ukuthi lokhu njani proportionality le similarity lena for ama similar triangle ngisibone bekune triangle similar to le it's similarity theorem then proof yakhona then senza njani manje sesithi kula ma triangle sizokwenza njani le triangle le encane lena le triangle le sekukule triangle nale triangle siwaqhathanisa ngayiphi indlela sokuqhathanisa njengokuthi ke so wenza ini i-congruence kuyona so prove ukuthi are they congruent in ama triangle my congruent angithi abheya lento ethi side angle yabona leyo nto kanjalo ukuthi kufanele ama angle kodwa izinto ezifanayo zibo 3 either mixa ne side or ama side awu2 ne angle kanjalo kushuthi ke sizobheka la bekuthiwa kune star i-angle i-star la i-star ngithi siqese so2 shuthi lokhu kuyalingana given angle A is equal to angle D given bese sithi number 2 sisiyabheka iside leli lilingana naleli yini yenze lokho indlela esiconstructe ngayo shuthi kuzoba lokho ngokulingana shuthi kuzoba uAE is equal to because la i-angle i-side is equal to DE yini senze ukuthi ibe kanje belingane by construction yethu construction yethu si construct ngale ndlela ukuthi vele kumele balingane iphoqelekile ukuthi si construct ngale ndlela then lokho kwenze ukuthi si constructile ngale ndlela lesicazele ngayo lapha sithi number 3 sithi yini ileli side leli lingana naliphi nalela uku AF equal to DF nayo futhi construction besidinga vele izinto eziwu3 then sesiyasho ukuthi ke ngoba sisithole ku3 kufana kulama triangle yabona so lama side awu2 leli side ama side awu2 ileli side askisi ileli naleli then lifana naleli then iside lokuqala iside lesibili angle ngesithathu futhi ke so si triangle AEF
no triangle congruent because obheka le law lena ethi ke kunani okay congruent lama triangle ngoba sekufanele izinto eziwu3 kuwona shuthi ke okungesiwona ama angle kuphela kufanele ngaba ama angle kuphela because makuwa ama angle kuphela afanayo kusuke kuyini kusuke kuyisimilarity leyo yabona shuthi sina lana siprova ngani ngecongruency yabona shuthi congruency ke kanjalo shuthi ke is congruent ama lines awu3 enze njani abheke phansi kanje two triangle bani two triangle lena nga triangle DEF ireason uyayisho yilena ke lama point awu3 ireason yakho uthole ngani ngeangle neside neside shuthi ungasho ukuthi side angle neside angle side yabo kanje ingakho bese congruent after lapho ke lama triangle mase congruent sithi they are exactly the same yonke into ekhona iyafana kusho ukuthi ke nalama angle ize ngekho la nawo siyafana le angle le siyalingana nale since ngoba se congruent shuthi singasho ukuthi ke le angle le is the same nale angle le yabo shuthi ke sinema kanjani ke le angle ke sithi 1 lapha yana yabo shuthi sizothi therefore angle E1 is equal to ubani angle E yabo angle E so E1 lo angle E then yini reason senze lokho ingoba yonke into siyafana kubo yini congruent triangles ingoba ama triangle lo2 ase congruent therefore yonke into kubo iyafana ama angle asiyafana shuthi sesinobani lana ke sesinalelo kunjani sesinale heart wakhona siyafana then mase wenze lokho ke wenza njani ke noma kuthiwa bewenze ngapi angle still akunankinga emva lapho ke sesifikile ke esixazululweni lethu so part number 2 ukuthi ke besifuna ukwenza ama side we parallel suya kuyo ke le triangle lesifuna ukuthi leli side lithi is parallel to this one masibheka ka wekho in parallel bheka ke yini lena F shape lo angithi umbona F wethu F shape mubheka i-interior angle yini lena i-exterior angle lama side lama angle masithi khona angle ngaphakathi ifana nengaphandle lapha yana sithi ke lama angle asuke enza njani asuke correspond because khona ngaphakathi khona ngaphandle on the same line yabo on the same line mele abe equal then mase kunjena lokho kusuke kuchaza ukuthini lokho kwenza only if bekunama lines aparallel ukuthi kumele kube ile line le nale line le abe parallel once parallel then sibe sesithi law is equal to law yabona ilokhu kunjani law ihamba ngama parallel line shuthi ke ngoba sekwenzeka lokho vele kwenzeka ngaleso sikhathi kuphela shuthi since le angle le E1 eselingana no angle B therefore sekusho ukuthi uEF uparallel to BC yabona shuthi sesingasho ukuthi ke sesingasho ukuthi ke ubani EF is parallel to bani to BC yini reason yethu ama angle lawa then corresponding angles are equal so shuthi ke angle E1 is equal to angle B angle E1 is equal to angle B yabo lama angle la kanje siwabiza ngokuthi correspond if khona ngaphakathi on the same line enye engaphandle on the same line ngaphandle kwalo line lo yabona ukuthi ingaphakathi leli then masungale so uthi sekuyingaphandle then kuba into ekanjalo bese ke shuthi ke noma ngathi lana corresponding angles are equal uku angle B no angle E1 shuthi ke sesivumelekile ukufaka lo sithi sesiya kuphi ke manje ke sesiya kweni kwi-step zokugcina so kuya lapha yana sesiyobheka sesiwenza ini step zokugcina sesenza ini ilo ngoba ngithi senza similarity le similarity proof yakhona then sivumelekile ukwenza noma ngayiphi proof asivumelekile ukuthi lento esiprovayo sisebenzise i-information yani ye-similarity kuyona
njengokuthi sizoprova ama-triangle asimilar sibe siprova i-similarity yabo. Sizoprova ini siwenza ngani-ke nge-proportionality. Shuthi step sokuqala yini i-congruency yabona, i-congruency yabo, i-congruency. Step number 2 yini ilokhu njani i-proportionality theorem esi-applyayo. I-proportionality soyi-applya if only sesinama-parallel line. Shuthi sizoyi-apply la ubheka kuphi ukuthi uzoyi-apply kanjani. Ubheka kule ratio bakunike yona ukuthi qala u-DE kuze u-AB angithi. Shuthi qala ithi DE, okay, u-DE mase ithini AB yabo. Lento ke bese ikutshela ukuthini-ke once kwaphambana kanje wena uyazi ukuthi uyokwenza ku-triangle enkulu yabo. So uzobuza ukuthi lo DE why engena kodwa mina ngizosebenza why u-DE kwi-smaller triangle kodwa mina ngifuna ukuza la. Uyabheka-ke DE is equal to AE. Shuthi le proportionality ihamba kanjani? Ihamba nje ukuthi this side divide by i-longer side is equal to this side ku-DF olingana no-AF. AF over bani over AC yabo ukuthi ihamba kanjalo. Shuthi sekuvumelekile ukuthi but so yabatshela ukuthi leli side lingana naleli, noma ungathi since u-EA is equal to DE and u-AF ezilingana no-BF no-DF uyabakhombisa ukuthi shuthi-ke njengamanje lento izohamba kanjani-ke bese sothi sina AE over bani over AB. Nangu AB wabo, AB equal to bani AF yini sinesho ukuthi ngena u-AF numerator. U-AF lingana nobani no-DF shuthi ngena yena u-AF lama smaller side over u-AC. I-reason yakhona yini i-prop theorem. Proportionality theorem i-apply if sekunamani nama-parallel lines then ama-line awusuka parallel then kwafomeka i-triangle then sisakwazi ukuthi siyenze. Mese-ke suyasho ukuthi which are those sides are parallel, like mwenza ini mwenza ama-alternating angles always nema-parallel lines. Shuthi sosho ukuthi EF parallel to BC. Therefore suya-check-a angithi sitheni. Sithelo AE lingana nobani no-DE no-AF lingana nobani no-DF yabo, okuyinto elapha yana vele. Shuthi-ke lo AE sosifaka u-DE sekuyafanayo sekuba ubani u-DE over AB ovele ukhona ku-denominator. AB is equal to u-AF lingana no-DF, DF over AC vele-ke akashintshwa ndawo. Then mase kunjena-ke sowuqedile-ke so yenzile i-proof yakho ya kanje. Siyabonga.